saugoje. Et ensuite, j'ai commencé un travail pendant 3 ans sur la justice en France, mais aussi la construction du droit romain, l'invention du droit, jusqu'à l'organisation, l'application du droit en France. Et on a été dans des tribunaux, on a rencontré beaucoup d'avocats, beaucoup d'anciens détenus, des magistrats, et on a eu une recherche à la fois théorique, ou en lisant beaucoup de livres, et en même temps une recherche d'immersion dans les tribunaux. Taigi, autoriai pasirinko teisingumo problemas ir susitikinėjo su žmonėmis, su advokatais, su nukentėjusiais, su įvairiais žmonėmis, kurie buvo susidūrę ir patyrė kažkokią tai teisinę neteisybę. Et au fur et à mesure de ces rencontres, on a découvert la comparution immédiate, qui est cette procédure du spectacle, qui est une procédure très courte, où en quelques minutes, on juge quelqu'un, et c'est la procédure la plus grande pourvoyeuse d'incarcération en France. C'est ce qui envoie le plus de monde en prison. Ir tų susitikimų metu išryškėjo tokia situacija, kad per keletą minučių, per keletą dešimčių minučių žmonės yra nuteisiami, labai greitai tai yra daroma ir labai lengvai žmonės yra įkalinami. Ačiū, atsakėte kelis klausimus iš karto. Taip pat norėjau paklausti, kadangi suprantu, kad spektaklis gimė iš dokumentinės medžiagos. C'était un matériel documentaire, quelque chose comme ça. Le spectacle Oui, on a observé de véritables comparutions et on a été au plus près du réel. Donc la matière est documentaire, mais le spectacle n'est pas dans une esthétique documentaire. On a pris une distance volontairement. Taigi, spektaklio turinys medžiaga iš tikrųjų yra tarsi dokumentinis dalykas, bet pats spektaklis, jie nutolo nuo dokumentikos, spektaklis visas tas situacijas neteisybės rodo kitaip. Taip pat norėjau jūsų paklausti, aktoriai dėvi kaukes, kodėl jos atsirado Leviatano vizijoje ir kodėl būtent tokios? Il y a deux types de masques différents dans le spectacle. Les masques que portent les gens qui sont des professionnels de la justice, qui sont des masques moulés à partir de leur propre visage et qui racontent le caractère inhumain, mécanique de la justice. Dviejų tipų kaukės. Teisėsaugos atstovai dėvi vienas ir ten jų veiduose išryškintas toks mechaniškas jų darbas. Et l'autre inhumain, qui enlève l'humanité. Tos mechaninės kaukės, tų teisėsaugos atstovų aktorių, tai tarsi nežmoniškos kaukės. Jie neturi žmogiško veido, žmogiškos išraiškos. Et le deuxième type de masque sur les acteurs et les actrices qui sont des prévenus, ce sont des masques avec comme un collant qui efface le visage, comme s'il y avait la volonté dans la justice d'effacer les gens, les expressions, mais il y a quand même encore comme des yeux ou une bouche qui résistent, comme si la vie résistait derrière l'effacement. Aktoriai, kurie vaidina teisiamuosius, dėvi tarsi kojinės kalgotkės ant veido ir tos kaukės tarsi sulieja veidą, jisai tampa be bruožų. Tačiau vis dėlto yra kai kurie bruožai išryškinti, akis arba antakiai arba lūpos. Ir čia tarsi parodoma, kad tie žmonės vis tiek turi savo bruožus. Tai nėra minia. Kiekvienas turi savo gyvenimą ir savo bruožus. Ačiū. Dabar norėčiau užduoti klausimą aktoriui Kalaf. Koks buvo jūsų pirmasis
įspūdis, kai perskaitėte spektaklio koncepciją? Bonsoir. Ben, l'impression, moi, il y a un élément factuel, c'est de réalité absolue sur le fond. Comme elle a expliqué, il y a un côté plus que documentaire. C'est vraiment factuel et réel. J'ai par le passé eu à connaître la comparution immédiate. J'ai à plusieurs reprises eu affaire avec la justice. Toks yra tikras gyvenimas, bet nuo visos tos dokumentikos reikia nutolti ir kažkaip viską parodyti kitaip. Ça, c'est sur le fond. Sur le fond, Bet pagrindas yra vis dėlto sur le fond, c'est le documentaire. tout à fait. Les faits documentaires. Exactement. Bet pagrindė vis dėlto egzistuoja tikri dokumentiniai faktai. Après, sur la forme, je ne fais pas du tout partie de la grande famille du théâtre ou du monde du théâtre. Tout à fait, c'est mon premier spectacle. Je n'ai jamais fait de théâtre auparavant. Čia buvo aktoriaus pirmas spektaklis. Iki to laiko jisai nevaidino spektakliuose. Pour ce qui est de la première comparution immédiate, elle est vraiment réelle. Vous pouvez assister. Bon, après, peut-être ça doit être un peu aussi le cas. Je ne sais pas si les comparutions immédiates existent en Lituanie. Je vais demander. Ar Lietuvoje egzistuoja, jie manęs paklausė, tokie greiti sprendimai, Nesu tikra, kaip bet scenoje buvo greitojo pademonstruoti. teismo sprendimai. Lietuvoje nėra šito, aš irgi kai... Pour le moment, ça n'existe pas, mais monsieur, il dit que ça va vite arriver chez nous, la même chose, le même système. Toutes les mauvaises choses viennent très vite. Ouais. Ouais. Matau, kad visi blogi dalykai ateina labai greitai. Et là-bas, ça prend combien de temps pour juger? La moyenne, c'est 30 minutes, mais ça peut être 15-20. Et pour les procès les plus complexes, ça peut être 45 minutes. Mais les peines, pour un primaire, ça peut être jusqu'à 10 ans et 20 ans pour un récidiviste. Autrement dit, en 15, 20, 25 minutes, on peut prendre 10 ans. Taigi ten yra tokios procedūros, kad kartais tai trunka, jeigu bylos labai sudėtingos, 40 minučių, jeigu lengvesnės, tai gali būti 20 ar 15 minučių. Ir per tas 15 minučių žmonėms gali būti paskirta 10 metų arba ten net ir 20 metų kalėjimo. Et contrairement à un procès ordinaire, les faits sont commis et vous êtes amené à être jugé 48 heures, des fois 24, des fois 72 heures, dans la très grande majorité des cas, après les faits. Ce qui fait, c'est pour ça que je le dis dans le spectacle, beaucoup de pays l'estiment anticonstitutionnelle parce qu'elle ne garantit pas les droits de la défense. Elle n'offre pas assez de garanties pour un procès équitable. Et voilà, c'est très compliqué. Ah oui, de traduire, oui. Daugelį šalių yra uždrausti tokie greiti sprendimų priėmimai, tačiau tai egzistuoja ir visuomenė mano, kad tai yra antikonstituciška ir antižmogiška, nežmoniška netgi. Et pour faire simple, donc, j'ai eu à la vivre. Et c'est vraiment le ressenti, la brutalité qu'on voit dans le spectacle, c'est cette brutalité-là. La rapidité qu'on voit dans le spectacle, c'est cette rapidité-là qu'il y a lors de procès réels. Taigi toksai sprendimų greitis, aktorius minė, jog tai yra brutalumas ir yra visiška neteisybė. Dabar norėčiau dar paklausti režisierės. Tokio neišvengiamo klausimo, galbūt banalaus, bet kaip Leviatane atsirado oasis ir ką norėjote, kad įneštų jo buvimas ir ką tai jums simbolizuoja kaip menininkiai? Il y a plusieurs raisons pour avoir un cheval sur scène dans ce spectacle. Yra daug priežasčių, kodėl arklys pasirodo scenoje šitame spektaklyje. La première, c'est que c'est un symbole de la justice au Moyen Âge.
Pirmiausiai tai yra viduramžių teisingumo simbolis. Ensuite, c'est un corps qui ne juge pas. Taipogi tai yra dalis, kuri neteisia. C'est aussi un cheval qui n'est pas dressé. Taipogi tai yra arklys, kuris nėra dresiruotas. Donc il arrive, il est assez libre sur le plateau, sur scène. Scenoje jisai visiškai laisvas. Et donc ça vient contredire le fait que tous ces gens sont, eux, contraints, emprisonnés, violentés, ce corps libre. Tas laisvas gyvūnas tai tokia priešingybė visiems kitiems scenoje esantiems. Visi kiti yra kažkam įsipareigoję, suspausti, nuo kažko priklausomi. C'est comme si le cheval avait plus d'humanité que les humains sur scène. Ir atrodo, lyg tai arklys turi daugiau žmogiškų savybių negu tie, kurie randasi scenoje, būdami sukaustyti ir dėl kažko tai priversti būti tuom, kom jie ten yra. Il y a aussi une histoire à propos de Nietzsche, le philosophe. Yra dar viena Nyčės istorija. On raconte que Nietzsche est devenu fou en voyant un cheval se faire frapper dans la rue à Turin. Manoma, kad Nyčė, filosofas Nyčė, išprotėjo, pamatęs, kaip žuvo gatvėje arklys. Il a vu donc ce cheval se faire battre dans la rue. Il est allé vers ce cheval. Il a demandé pardon pour Descartes, le philosophe. Jisai priėjo prie to sužeisto gyvūno ir Il a demandé pardon, il a demandé des excuses. Sorry, yes. Jis prisiartino prie sužeisto gyvūno ir jo atsiprašė už Descartą. Et on raconte qu'il est devenu fou à ce moment-là et que c'est comme ça qu'il a scellé son divorce, qu'il a divorcé avec l'humanité. Ir tokiu būdu jis pasijautė taip, kaip pasijautė ir nutraukė visus ryšius su žmonija. Et le personnage de la femme en rose, qui est avec le cheval, à ce moment-là, elle divorce avec l'humanité. Ir merginos personažas, merginos, kuri vilkėjo rūžavą suknelę, jis taip pat atspindi žmogų, kuris nebenori būti žmonijos dalimi. Ačiū. Tuo pat noriu iš to išeinantį klausimą Kalafui užduoti. Ką reiškia kaip aktoriui būti kartu su žirgu ant scenos? Ar tai keičia jūsų kūno kalbą, pojūčius? Après, ça dépend. Le cheval, on dit que c'est un animal miroir. Il ressent énormément les émotions, mais d'un point de vue basique. Si vous dégagez de la peur, ça lui provoque de la peur. Manoma, kad arklys tai yra kaip veidrodis, kad jisai atspindi žmogaus emociją, jeigu jūs jo bijote ir jisai išsigąsta. Mais par contre, si vous êtes sûr de vous, eh ben lui, c'est l'inverse. Il déstresse, il se sent en confiance. C'est pour ça qu'avec moi et Jeanne, la fille en rose, on a beaucoup de connexions parce qu'il sent, Jeanne n'a pas du tout peur. On fait beaucoup de raccords ensemble. La problématique, c'est si il sent de la crainte de votre côté, pour lui, c'est synonyme de danger. Et c'est là que ça le stresse tout autant. Taigi, Žana, mergina, kuri buvo apsirengusi rūžavą suknelę, ir aktorius, jie nebijo gyvūnų ir jų pasitikėjimas savimi padeda gyvūnui gerai irgi jausti scenoje. Tout à fait, tout à fait. Ir aš noriu užduoti paskutinį klausimą Kalaf. Tai būtų, kas jums asmeniškai yra šito spektaklio šerdis? La chose principale pour moi, c'est de montrer une vérité que beaucoup ignorent.
le côté inhumain actuel de la justice. C'est une justice politique, c'est une justice de chiffres. Et ça, pour moi, c'est important, parce que je me sens principalement concerné de par mon passé, de par mon vécu, de par mon expérience. Taigi teisingumas, tas mechaninis toks įžeidžiantis žmogų, Passé, vécu. De montrer une réalité. padėkit. Ne apie žmonės, o apie skaičius. Labai ačiū. Pasirodo, daugiau turime prancūzų kalbą mokančių žmonių. Ir aš jau eisiu į pabaigą, mėlyjeji, jūs jau galite drąsiai galvoti klausimus ir drąsiai dalinti savo įžvalgomis. Aš norėčiau truputėlį paklausti Lorraine apie La Défense. Šio mėnesio pradžioje, gegužės mėnesį, vyko Leviatano pratęsimas La Défense, gynyba. La défense, c'est une performance. Taip, performances. Et donc, c'est une performance qui était jouée en même temps que le spectacle devant le tribunal de Paris. Et c'était un avocat professionnel et quelqu'un qui sortait de prison. Defansas buvo performansas, kuris buvo suvaidintas prieš Teisingumo rūmus Paryžiuje ir ten dalyvavo tikras advokatas ir tikrai kalėjime sėdėjo žmogus. Et j'avais demandé à l'avocat ou l'avocate professionnelle de défendre à nouveau, de défendre encore une fois, quelqu'un qui sortait de prison et qui avait été mal jugé. Ten buvo tokia situacija, jeigu buvo advokato, profesionalaus advokato paprašyta, jog jis dar kartą apgintų žmogų, kuris sėdėjo kalėjime, kuris buvo nekaltai nuteistas. Voilà. Voilà. Mėlyjeji, dabar yra ta akimirka, kai jūs galite drąsiai pasidalinti savo mintimis, komentarais arba užduoti klausimų. Matau, jau turim. Merci pour le spectacle. Les artistes, le cheval étaient superbes. Et nous, en Lettonie, nous sommes sur la même route vers la justice anticonstitutionnelle. C'est ça. Bien joué. Achou. Et à Calaf, comment vous êtes trouvé par la méthode de la scène? Comment on s'est rencontrés? Maybe a translation for the audience? Buvo padėkota už spektaklį, buvo paminėta, jog ir Lietuva dabar tam pačiam kely. Buvo padėkota už spektaklį, buvo paminėta, jog ir Lietuva tame pačiame kelyje. Įsivaizduoju, kad čia kalba apie tuos sutrumpintus sprendimus. Ir taipogi buvo paklausta Calafo ir užmiršau. How did we meet? Comment vous avez rencontré Calafo? Pardon. J'ai fait passer des auditions, des castings, dans des associations d'anciens détenus, de gens qui avaient connu cette procédure de justice et qui avaient connu la prison. Vyko susitikimai su žmonėmis, kurie buvo patyrę teismo posėdžius. Vyko castingas, taip suprantu, aktorių atrinkimas. Et je voulais quelqu'un qui n'était pas acteur professionnel, mais qui allait être à la fois le témoin et la garantie de la vérité qu'on était en train de raconter.
režisieriai nenorėjo, kad tai būtų profesionalus aktorius, bet norėjo, kad tai būtų žmogus, kuris patyrė, kuris galėjo paliūdyti va, tokias neteisingas situacijas. Et la garantie. Ir kad būtų Guarantee. užtvirtinta, užtikrinta, kad atrodytų viskas tikrai. Et aussi, il y a une dimension, c'est peut-être un peu difficile, performative, performative way of working, yes, because something real happens, quelque chose de vrai arrive à la fin. Il y a une expérience partagée avec les spectateurs, avec ce silence de la fin. It's something to share with the audience, with this silence at the end, because it's the real time, 16 minutes and 24 seconds. It's the real time of the audience of Calaf that he left. And so we wanted to share it with the audience. Pardon, j'ai parlé anglais. Reikėjo tikrumo. Ar reikia čia dar versti? Reikėjo tikrumo, reikėjo nesuvaidinto jausmo, nesuvaidintos situacijos. Kalifas tam puikiai tiko. Voilà. Ir svarbi buvo labai svarbi buvo Kalifo tyla pabaigoje. Oui. Tout le monde applaudissait. C'était drôle un tout petit peu. Oui, Visi plojo, tai dabar klausiam, ar čia natūralu buvo. c'est tous les soirs différents en fonction des gens dans la salle. Kas vakarą vis skirtingai, su plojimais vis skirtingai, priklauso nuo salės, kaip jaučiasi publika turbūt. Mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est souvent très difficile pour les gens de faire face au silence et à la violence. Žmonėms yra sudėtinga ištverti tylą ir žiaurumą. Ir nežinojama, kaip turim reaguoti. Man toks dviprasmiškas labai jausmas. Pirmas mano aukštasis režisūra yra, o antras yra aš advokatė teisinis. Tai kaip iš režisūrinės pusės, tai tikrai režisieriai ir aktoriams pagirimas, tikrai taip perdavė tai, kas vyksta teismo posėdžių salėje, bent jau emocinė prasme. Aš tą matau, negaliu sakyti kiekvieną dieną, šeštadieniais, sekmadieniais dažniausiai nevyksta. Tai man tai taip atrodė labai pažįstama. Bet kaip advokatė man kilo toks klausimas, nes tas supaprastintas procesas tai nėra naujiena, tai tiek Europoje, tiek Amerikoje supaprastinti procesai vyksta. Lietuvoje mes turim baudžiamą įsakymą, kur iš vis nevyksta posėdis. Ir man klausimas yra toks, nes man toks truputėlį susipriešinimas, nes šitų procesų mintis pagrindinė yra tokia, kad jis vyksta tik tada, jeigu sutinka įtariamasis, kaltinamasis, sutinka su tokiu procesu. Jeigu jis nesutinka, tada vyksta įrodymų tyrimas, ta prasme liudytojai, dar kažkas ir nevyksta to greito proceso, bent jau Lietuvoje. Bet ir esmė yra visam pasauliu tokia. Tai dabar man toks, aš pastebėjau, kad visur visi tie kaltinamieji visi sutiko. Sakiau, kad kaltinamasis turi sutikti su tuo, jie patikino mane, kad Prancūzijoje ne, įtariamųjų sutikimas nebūtinas. Oui, alors c'est très technique, donc je vais essayer d'expliquer.
les prévenus, les accusés ont aussi le choix en France d'être jugés maintenant ou plus tard. Tai teisiamieji Prancūzijoje irgi taipogi turi teisę pasirinkti, ar jie gali būti nuteisti dabar ar vėliau. Donc, c'est ambigu parce que ça exige le consentement. Vous voyez ce que c'est le consentement? Dire d'accord, le consentement. Yes. De la personne qui est jugée. Taigi sulaukti teisiamo žmogaus pritarimo, tai yra kažkas tai tokio irgi sudėtingo, Alors que la procédure est très violente. nes pati procedūra visa yra pakankamai žiauri. On voit dans ces procédures que souvent les délits, les faits ne sont pas très graves et pourraient être réglés très vite, beaucoup plus vite avec une amende, mais pas de prison. Nusikaltimai nėra labai rimti ir galima būtų nubausti, duodant baudą, bet ne į įkalinimo įstaigą. Alors qu'il y a des choses très très graves, parfois, qui ne sont pas considérées par la justice. Taipogi būna ir baisių nusikaltimų, kad teisingumas ir teisingumo vykdytojai neįvertina tų žiaurių nusikaltimų tiek, kiek reikėtų juos įvertinti. Donc il y a un déséquilibre. Ir yra tam tikra, Et c'est le symbole de la justice, c'est la balance qui est à l'équilibre. o svarstyklės ir lygybės principai tai yra simbolių kalba, teisingumo simbolio kalba, svarstyklės yra teisingumo deivės rankose. Et si les gens acceptent d'être jugés comme ça, c'est parce que la peine de prison peut être plus petite. Jeigu jie sutinka, čia tai Prancūzijoje turbūt, būti jų byla išsprendžiama kad būtų jų byla išsprendžiama per trumpą laiką, tai jie gali tikėtis trumpesnio, lengvesnės bausmės, gal taip sakysiu. Et si les prévenus, les accusés veulent être jugés plus tard, ils peuvent, Jie gali pasirinkti ir ilgesnį procesą. Jie gali. mais très souvent, ils doivent attendre leur procès en prison. Bet dėl to jie tos procedūros turi laukti vis dėlto kalėjime. Alors qu'ils sont innocents tant qu'ils ne sont pas coupables. Ir pasitaiko atveju, kai jie būna nekalti. Ir neatsakingi už tos nusikaltimus, jaučiasi bent. Bet ar jūsų klausimas? Ne, aš tiesiog pasidalinau savo tuo įspūdžiu, kad režisūrinė man labai patiko ir tema iš tikrųjų aktuali, ta teisingumas yra reliatyvu. Ačiū. Mano klausimas yra, ką simbolizuoja smėlis scenoje. Pourquoi il y a- Alors, c'est pas du sable, c'est de la terre. Buvo nesmėlis, buvo žemė. La terre, c'est à la fois la chose qui fait éclore, qui fait germer, et à la fois dans laquelle on enterre les morts. Donc c'est à la fois la vie et la mort. Tai žemė tarsi simbolis to, kad iš žemės galima žemėje kažką galima užauginti, bet ir į žemę galima kažką užkasti, palaidoti. Je pense que dans le spectacle, c'est aussi une manière de tuer cette justice. Tai žemė tai toks tarsi būdas panaikinti tokio lygio teisingumą. Oui. Tai panaikinti tokio tipo teisingumą. Et d'appeler à ce que quelque chose de nouveau arrive. Ir tarsi pašaukti, kad kažkas naujo iš ten išauktų. Également, ça raconte le cirque, puisque la scénographie, le décor représente aussi un chapiteau de cirque pour montrer aussi la farce, le burlesque, le grotesque. Ir tuo pačiu pati scena paruošta kaip cirko arena ir tarsi tai iššaukia kažkokį groteskišką požiūrį į viską. Donc, du cirque, en effet. Voilà. Et aussi
pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la porcherie, du fumier. Porcherie, ouais. Ir dar tai turėtų sukelti tokios kiaulidės tarsi įspūdį. Il y a aussi quelque chose de sale, de... Kažkas nešvaraus. Bonsoir. Bonsoir. Un, deux. Merci et félicitations pour le spectacle. J'avais pas du tout conscience de cette violence de la comparution immédiate. Pour ça, personnellement, j'ai un petit peu le sentiment qu'en France, et notamment ces dernières années, la justice a tendance à être un petit peu laxiste. Notamment, j'ai en tête le sacre du Paris Saint-Germain où un individu attiré au mortier sur un représentant des forces de l'ordre a été condamné seulement à 500 € d'amende. Ma question, c'est est-ce que vous pensez que parfois la justice peut être aussi laxiste, même si, comme vous l'avez montré, elle est parfois et souvent très dure et inhumaine? Et si oui, vous pensez qu'elle peut être laxiste, pensez-vous que ça serait intéressant d'en faire un spectacle et de peut-être aller à l'opposé pour dénoncer le laxisme de cette justice? Merci. Est-ce que vous pouvez traduire aux spectateurs? Oui. D'accord. Aš ieškau tada pagalbos, čia buvo taip greitai ir kažkaip nebeįsiklausiau labai gerai. Pamaniau, kad jūs pats išversit. Moi, je ne crois pas que la justice française soit laxiste. Enfin, pardon, je parle en même temps lentement, ça va vous paraître bizarre mon rythme de réponse. Je ne crois pas, mais c'est assez personnel. C'est aussi le fruit d'une observation, puisque je venais sans idée au départ. Et j'ai constaté que la justice était au contraire très sévère avec une partie de la population très identifiée, qui est la partie des gens les plus précaires. Laxiste, c'est l'inverse de sévère. Sévère ou n'est pas... Non, justement. La question, c'était en fait, est-ce que la justice est laxiste? On peut observer des faits de justice laxiste. Est-ce que la justice est laxiste? Est-ce que je vais en faire un spectacle? Moi, je ne crois pas. Je vais expliquer pourquoi. Taip atrodytų, kad klausimas buvo, ar teisingumas yra labai žiaurus, neteisingas Prancūzijoje, ir režisierė atsako, kad ne, jinai nemananti, kad Prancūzijoje teisingumas būtų toksai baisus ir žiaurus gal. Oui, disons que cette procédure de la comparution immédiate, c'est la procédure qui envoie le plus de gens en prison. Et on le voit, ce sont des faits qui ne sont pas très graves. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on puisse envoyer en prison quelqu'un qui n'a pas fait de victime. Labiausiai šokiruoja režisierė tai, kad į kalėjimą yra siunčiami net tie žmonės, kurie nepadarė tokio nusikaltimo, kad būtų aukų. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de sanctions, mais la prison, c'est quelque chose qui me semble très problématique. Kadangi labai dažnai žmonės siunčiami į kalėjimą, tai pati didžiausia problema ir būtų tokios griežtos bausmės. Kaskart siųsti į kalėjimą. La prison en France, elle a de gros problèmes parce que elle est surpeuplée. Kalėjimai Prancūzijoje yra perpildyti žmonių ir gyvenimo sąlygos ten yra sudėtingos. Elle ne permet quasiment pas de réinsertion, de retrouver du travail après, une famille ou des soins. Elle ne prodigue pas de soins pour les gens qui auraient besoin de guérir ou de pouvoir évoluer sur des questions ou de pouvoir travailler sur leur violence.
La prison ne permet pas ça. Et elle provoque actuellement, dans la manière dont elle est organisée, beaucoup de récidives. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui vont en prison recommencent. Donc si ça, c'est le fait de la prison, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Taigi kalėjimuose nesudaromos tokios sąlygos, kad žmonės ten gautų pagalbą tokią, kokios jiems reikėtų. Ir tai išprovokuoja, jog žmonės vėl daro nusikaltimus ir tampa recidivistais. Kalėjimas nepadeda pasveikti nuo problemų, su kokiomis žmogus ateina į kalėjimą. Jis žmogui nepadeda, žmogus išeina blogesnis. Moi, je crois qu'il faut s'intéresser à la question de pourquoi la violence et travailler sur les causes d'une violence et sur la manière dont la violence ne va pas se reproduire. Atrodytų, kad žiaurumą bandoma ištaisyti žiaurumu. Comment la violence arrive. Ir kodėl ne kitaip, o reiškia, už žiaurumą atkeršijam žiaurumu. Taip reikėtų pasakyti, tokia buvo mintis. Et pour moi, il devrait y avoir beaucoup plus de moyens dans la prise en charge des victimes et aussi la prise en charge des détenus pour qu'ils ne recommencent pas, plutôt que dans des procès rapides comme ça et de l'incarcération en masse qui ne produit rien pour la société. Reikėtų daugiau dėmesio skirti ir nusikaltusiems asmenims ir aukoms, o ne vien tik vykdyti sugreitintus procesus ir žmonės kalinti, nesuteikiant jiems pagalbos. Donc pour moi, la chose principale, ce serait plutôt de réfléchir aux alternatives. Certaines existent. Reikėtų rasti alternatyvių būdų, kad padėti žmonėms. Et qui serait plus dans l'idée d'une réparation ou d'une justice rétributrice, je ne sais pas comment on peut dire, Kad žmonės galėtų atsitiesti, kaip sakant. qu'une justice qui punit. La punition, je crois que ça peut exister de manière rare, ça peut marcher de manière rare, mais pas aussi souvent. La punition. Tai čia autoriai mato problemą tokiame teisingume, kuris baudžia, tik baudžia. Il faut un travail. Reikėtų daugiau Et dirbti, bet reikėtų daugiau. il faudrait plus de moyens pour accompagner les gens. Daugiau priemonių, daugiau pagalbos žmonėms. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Mėlyjeji, man jau rodo, kad mūsų laikas eina į pabaigą. Ačiū Jums labai, kad buvome susirinkę šį vakarą. Thank you so much for your creations. Thank you so much for your conversation. Ačiū. Mėlyjeji, lauksime Jūsų kitą savaitę paskutinėme Teatrum festivalio spektaklyje. Gero vakaro.